Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Transforma, Heartbeat, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation. Rolling and action! Nilqawkom għall-episodju ieħor ta' Nikxfu il-Karti miegħi il-presenter. Kellek taqra t-title. Ejwa, l-aħħar issa magħna għandi ovvjament l-ewwel darba li guest miegħi il-Carlos. Thank you tal-istudju. All right, thank you tal-istudju. Very welcome. Vera happy li għandkom sponsor mid-dera. Ngħidu mal-ewwel thank you l-sponsor tagħna Sphinx. Carlos, Pastizzi li l-qana bihom kull programm. Jien issa ovvjament kemm nilqakom ovvjament magħna l-Abigail hawnhekk, il-Andreana, il-Melanie u l-Karli. Imma ovvjament issa ngħaddi l-kelma il-min jagħmel dil-biċċa xogħol. Mort vera tajjeb. Mhux eżatt, vera aħna vera tajjeb. Vera mort tajjeb. Thank you, go. Imma kontna inconsistenti, għax l-Andreana għattila ħat introduċi l-aħħar. Bdejt bija. Carlos, ġibħan hotdog. Ġibu li drink. Gidma ta' Carlos, this is something that li dejjem namlu, Carlos. Ifhem aħna. Actually, Carlos jamlaw. This is something that Andreana always Always does does. Everyone. with Carlos's food. Exactly. Inkun id-dar, ta' u f'dan nħossi ħati hover jak warajja. Xitwejja. ċaċċandi. Xitwejja, imma. L-arbitċa jgħan nġiblek xaħġa, le, u bat iġibulek il-prat xi sandwich. Jien naħliflek qatt ma ħanoħroġ miegħek. Bħala ħarġa. Dawk il-crisps. Il-crisps ikunu ver u l-ewwel ma tibda is-sandwich, tibda tieħu l-crisps, tibda tarat. Mela. U mbagħad ma tix tkun pasta. Mhux hekk. Lejla kun pastaż għajdilha. Imma ġoħalbi nibda ngħidjan. Tmur is-sinema u toffri l-popcorn, trid popcorn, le rajt xejn. Ġej podcast interessanti. Mela, okay, kwit għan introduċi. Sorry. Għaxin ġaħat ta' zambit u edha narajek, happy. Thank you, Hansa. Le. Għandek il-fra. Intom, hello. Hello. All righty. Melanie and Andreana, we know them very well. Forsi ftit jiftakru nissi dawn huma ex-teachers. Le, ta' naħseb jafu. Għax li f'kwizzijiet ma namlu. Quiz lemmu quiz law ħallini ara. Kif kontu bħala teachers, ah? The best. Le, għandkom problema. Self-esteem il-problema li Legends ibatu l-kommenti għajdu li vera. Kontu tħalmu. Mela, jiena kodna l-lem English Language and Literature. Min konna Biology. Just FYI, kien kont student ma'kom, jiena ħafna affarijiet fis-sens meta tara ċertu programmi fuq l-internet. Ġili jibda bit-teacher u hekk. U inti taqgħu naħseb dik il-kategorija. Fil-kategorija ta' teacher spett u hekk. Apologize on his behalf. Il-boyfriend ta' Melanie konna għalmu jien. Okay, moving on. Ħazin, kulħadd jafan kellna minni Għandi two questions. One, kif kontu bħala teachers, are you different? Tipo bħala strictness, bħala kemm kontu all right, bħala... U two, jekk kellkomx il-ġuventur li kienu jiffansjawkom. Ħanerġa' ngħid. Għadha kif qalet. Le, ġuventur oħra mhux dak biss. U le meta Kellhom crashes fuqkom. U mhux L-iskola. Imagine. Inti jekk kellhom 14 u 12. U jien kelli 28. 28, għaskont namel make-up dak iż-żmien ma tarani. Għaġġiltu l-proċess tal-pubertà tagħhom, dak nista' ngħidlek biss. Għana kien hemm teacher ma li tidħoli il-klassi tissomma. Bravo! U jiena nippretendi li kien joqgħodu Let's flip it. I've had a crush on teachers. Anka jiena. Naħseb aħna mhux daqshekk disgustanti. Ġifieri, aħna Bħalek. Lej! Don't think it. Immaġinattivi. L-uniku differenza li għandi ħanamel appella barra. Jiena ngħid li kull raġel u ħabbib li għandi jaħseb ma tajsejt, that's the only difference biex niftehmu, ta'? Innaħa l-oħra għanna lil... Laqas ħallejta nirrispondu Sorry. domanda. U l-unika tnej li ma tkellimniex. Għanda raġun, no? Sorry. Right, I'm teacher. Now you know how Mela, it feels. crashes kellhom kif kontu bħala teachers. Eżatt, jiena dik ħanajt kif konna. Sorry, għandek raġun. Naħseb kena l-metodu. Mhux suppost jieħna ħan nirrispondi. Għala di, minn bid-deċidejt. Ejma, mela rispondi għaj. Ma waqqaftomx għax għattilhom. Awħi, jekk mhux ħatħalluni nitkellem, jiena naqbad il-bib nislaq l-essa. There we love you. Aħna bħala teachers
jiena u Andreana konna appassjonati ħafna, konna Dedicated. nħobbu ħafna Is-suġġett. it-tfal, It-tfal. is-suġġett u we are very animated, it-nej li aħna, mill-li tista' kull minn, we're animated. Andreana għanda mod kif kienet tallem u tpinġi u tirrakkonta, jiena kelli. Kellhom Stejjer biża waħda. imma minnkom kellhom Le, biża. ħanajdlek, jiena minnaħa tiegħi u naħseb Andreana wkoll, inti tagħmel ħbieb mal-istudenti, allura jkun hemm rispett. U ir-rispett li jkollhom lejk m'għandekx għalfejn tajjat magħhom. Full stop. Jiena kien hemm taġi fi xejn tajjat magħhom. Issir ħbib within Imma limits. inti meta tidħol fil-klassi jkun hemm rebus dejjem, tajjeb, jien ma konx dak it-tip li kif nidħol Jien inkompli fil-klassi, miegħu kont. kulħadd nidħol, I accept that as the normality għax dawn it-tfal Eżatt. bil-qeda. Inti jom dawk il-5 minutes, un bat namilom eja guys, eja naf li mantkom xabtit, Imma rridu nagħmluha. u bil-mot jisek. That's the best way. Brava. U jekk jisaqsuk domanda biologika importanti ħafna li tirrispondija. Xiena meta kont żgħira, Prima sens. Għaxdi, ovvjament, biology. għax jiena meta kont żgħira, Għajdilhom, page għajdilhom 59 tal-penis. konna jkollhom 53. Page 53, sexual reproduction, per eżempju, is-suġġett kulħadd fil. Ara kont nibda lesson ta' sexual reproduction, għedhom, all right, guys, ismawni, mela. Penis, 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 Ara. penis, 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 vagina, Take the power vagina, out penis. of it. Makes All right? Smajtu għat teacher tajt penis, smajtu għat tajt penis il-teacher. L-ewwel point. Now let's work. Vagina. Now, Fair enough. period. Għan niprofaħa mal-mara. I'm about Ow, to it take a wooden thing and be like, bend over. It shocks them. Sorry. Le, mek ma konċ imbu. I think that's a great method actually. Oh, għaxejja, għax daw kienu. Normalize it. Normalize. Thanks. Proset. Iva, l-interess nħobbu. Għanna d-Audi, zawek, li t-nejn Audi ma maġġiex minn xurxin. Le. Safajna As far ku as aħna, you know. safajna You ku can aħna. never be sure. It's a small island with a lot of active people. Persecutini U u flimkien. siblings u ma nafux. Ma nafux. Tilkom qabel track record ta' missieri jaffiku, inti insertajt. I'm very curious to get to know you. Ġifra ħanibda bikom. Għajt ħanaddu għas-sigla, Kif, zatwar Abigail, kif? bikom. Eżatwar sigla ħatibda Karli, ħassaqsi domanda. Yes. Nixtieq wkoll tirrispondi i stess. So look, tlaqna bis-sigla. Grazie Hansa. U guys, jekk tidu kif kienet alcohol free Brava. spirit. Drink. Alcohol free. Inbit, alcohol free, jew non-alcoholic wine. Iddeċidi Abigail, għax jaħasra għal-sponsor. Le ma anka ġin u whisky wek. Non-alcoholic. Non-alcoholic drinks. Non-alcoholic drinks. Kem taqbżu qabża tal-ħansa Yes, safaw li John. bar tajja fet namela girls. Brava. Yes, it's non-alcoholic gin. Tistru non-alcoholic What's the spirit. point? Drink. Ma, is it calorie free as well? I don't know. Le, about le, that. miex calorie free. Sorry, I Hamza, don't what's know the about point? that. What's the Point, too. point? Pero għandhom alcohol label. Okay, ħansa. Down. Let's go. Apparti ċart, għandu one of the best whisky selections li għaw. Għaxina bħal semmi l-whisky nitfixkel. Jos Walker. Mela, wish I did. Carly, off you go. Hi. What's your question, My Almin? question is, xieħsib taħseb li jgħaddi minn moħħok fl-aħħar moment ta' ħajtek? Go, babe, go. Melanie. Mela, it's funny li saqsejt li għax jiena dejjem meta nkun għaddejja, jiena dejjem najt, nkun għedha ek naqin naħdem ħafna, tajjeb, pero ngawdi ħafna wkoll. U dejjem najt, ek nkun għaddi najt, mela, jekk dik kienet l-aħħar ġurnata ta' ħajtu għet immut fis-sodda. Kontenta bli Xnajt, and I always have the same answer. Daħaj jitfaħalem. I mean it. Play more. Ovvjament, play more. Eżat. Play more. Iġifiri,
Live more. Live more. Ku pjaċir, Mel, ku pjaċir. Jiġifieri dik dejjem, it's always at the forefront. Il-din għajdila, madonna naħdem, il-bank account qatt ma jitla, dittur fuq it-għajdi. Mux bil-forsi dejjem toffo, dejjem, vera. Imma nofo, ġifieri mux f'affarijiet imbarazz, ta' literal. To live. Fejn ħajtek. Bil-aħħar sib tkun happy? Jiena ma nafx ħajkun l-aħħar ħsib tiegħi, għax ovvjament inkun qed nikdeb jekk ngħidilkom. Imma x'taħseb li ħajkun jew x'tixtieq? Jiena nixtieq, hemmhekk ġejja, jiena nixtieq li l-aħħar ħsieb huwa that was a fucking Good ride. Yes. Same here. Naħseb sissa you are. No, sissa jekk immut issa, ngħid. Okay. Anke jenek ngħid bħalissa. Bħalissa hekk if I look back. Kontenta bħalissa? Ngħid. Iva, għax dak li nixtieq nagħmel dejjem qed nimbotta biex nagħmlu. I mean, no ideas, Melanie, għamil disclaimer zaħir. Iżda ma jkollux jagħmel illum, sejjerek. Ħattilu, x'għalet di? Ibatu għalija. Disclaimer, Maġila jagħmel hekk. Jekk imut illum vera, naħseb hemm misfelni daj bid-da. We are very Irvin You're here. the first contestant, I can't say things like that. But anyway. So because I'm poised and demure. Anyway. No. So if I die today, please no, whoever is gonna get me. I'd be a bit disappointed because I feel there's a lot more I want to do. However, fast forward, għal dik il-meta tiġi dik il-ġurnata, l-istess, laqwa li ngħid li għext ħajti. Issa sa 50, sa 60, sa 70 ma nafx, imma laqwa li qabel ma nalaqajni ngħid rajt kemm stajt mid-dinja. I never made anyone feel worse about themselves. I hope I actually inspired people to go out and do what maybe others will tell them no, it's impossible or no, you're wrong. And ultimately forsi enough, leave a good vibe or positive vibe. Yeah. Once I'm gone. Bring me back for round 2. Jien naħseb vera ħankun qed ngħid li nnifsi kalma, enjoy this moment tal-mewt. Għax jiena kont nibża mill-mewt, imma I want to be curious ta' xejn jiġri once li mmut. U rrit nintela, ma rridx niġġieleda, ma rridx nagħmilha iktar diffiċli. Mistament tipprepara liha. Imminti meta tmur tipprepara liha. Meta tmur torqod. Ja, minn żmien nibża norqos. Naf. Nibża norqos għax nibża li mmut fil-qata. Ma meta tmur torqod jew tawk general anesthetic. It's the same thing. Inti taħseb li hemm punt fejn taf li irqat jew le. Kemm id-times għadda anesthetic 1, 2, għara ġejdot. Ma tkunx taf. Il-punt fil-general anesthetic. Kemm id-darba. U meta torqod il-punt ta' awake and the sleep ma taf. Le, ma jinnaf nis li ġilduha, jinnaf nis li ġilduha, jinnaf nis imqabdin ma' sodda tal-isptar, ma jridux jitilqu. Għax ma tix titla. Dat, jien ma rridx inkun dik il-persuna. Ma kif qalet Melanie ħsieb li nitkellmu fuqha huwa pereżempju jekk kif qalet Melanie u Karli li pereżempju jien l-ewwel ħaġa ngħid no regrets. Ma jista' jkun ma kunx qed naħseb hekk. Which means translates li għex ħajti kif jalla nkun hekk ma jaf inkun qed ngħid ma rridx nitlaq jaf dak ikun imur dak il-ħsieb. Nispera li ma mhux dak il-ħsieb. Nispera ma mhux biħsieb li ma rridx nitlaq. Ħanamel intervent. Won't matter ta'. Jiena hija jifimni żgur. Le, ma hija jifimni iktar minnek d-darba. Intu tifimni wkoll. M'għandix tfal. Imma għandi żewġ ġenituri ġojjelli. Yes, thank God. Allura, for a very long time, emnuni jek tridu temnuni xek ma tridux. Literalment, not kemm għandhom żmien, u not kemm jekk barra minn fuqna jitilquni, kemm fadalli, alright, mhux ħafna. Alright, mhux ħafna. Minajru, tajt. Iva, literalment, jalla jdumu sa 130, ħalli jien moħ stramp tiegħi, ħalli jien ikolli 90, 100 unko ħammut warahom l-għada. Sa xien l-istess. Għax jien iffissata, so you have kids. Jiena fissata fihom. Sakemm kif tgħidli Melanie, x'poġġi li moħħi f'postu, il-mulej jiddirġik
faqqat, I was diagnosed with melanoma. Stage 0, stage 1, but I was diagnosed with melanoma. It's a shock. What? X'what? X'intara l-karta? Naf. Ta' titkessax, ta' helwa. Melanoma. So, x'inta didik il-ġurnata li rajt dik il-ħaġa. Għaddiet issa. Għaddiet. Stage 0, tirranġat, neħħija. Imma t-stila wake up call? It's a wake up call. U minn dakinhar, ovvjament trauma PTSD, Melanie is yawning għax xabat Minn dakinhar, għaj niftakarni ngħid, jien irrid ngħix, man, jien irrid ngħix. Meta moħħok jgħidlek imma biex tgħix, trid taċċetta li minnu kbar minnek, ħajtla qabel, right, Andreana? U tgħix. It's a journey. Mhux suppost għall-ħares li ngħid. Imma my point is, idealment jitilqu qabel. Sewa, anki għal-jom. Għal-jom, għax tkissirhom. Imma nowadays, kiku edha in my deathbed, għax xsibta, għaddit li minn moħħi. X'nispera li ngħid I'm ready. Għax jiena bħalissa, I'm so not ready. Għax ħajti tant il-ħobba. Are you ever going to feel ready? I think yes. Jena terapista. Okay, mela inti għandek it-tfal. I think mux għat-tfal, għan permettuli. Għax forsi. Kevin, un-bat ħammorru għad-domanda li mis. Le, ma just no one wants, if you're enjoying your life, inti ma tix titla, ovvjament. Imma jek tasal f'punt li eċt, u tajt kollox minn stajt u kif stajt. U tlift fil-kwalità. U naddi niġi, I have this job, li nkun fi stand-up li mis. Kollok it-tfal. I'm looking forward li nkun dak ix-xieħ għax il-bazz li ħaniħu bħala xieħ. Blejt ċert affarijiet l-aħħar. And I absorbed so much, blejt that's what comedians do, you learn from. It's the truth. I want to be at a point li ngħid, u jwassa. Jiena rrid inkun hemm. Okay, jalla nibqa' dej, health-wise. But at least wiwa. Imma mhux. Imma Uff, wara kif. Kollu waqafkom għax Aiden ħajqtoni, għajt Carlos. Naħseb illi inti ħadd ma tistaqgħod tkun taf kif ħadd tħossok meta tasal hemm. Però jien naħseb meta if you are an old man fil-każ tiegħi, kif qed jgħid Kevin, is-saħħa nieżla, tlift ħafna minn nista madwari. Melin qalet li jkollok it-tifla. Yes, but fl-ħar mill-aħħar inti jiena l-menu it-tifla dejjem it's an exercise in letting her go. Għax hekk ħadd żomma miegħek ħadd tissira. So I've already accepted illi I've let her go, jien ngħidilha t-tifla ngħidilha u tajt li pat oxtri l-element. Fimt ngħidilha. So I think it's a matter of kif qed tajdu how you live your life and when you come to the end of your life and pereżempju jiena mituli persuni vera importanti f'ħajtu hekk ngħid l-istess buzz. I get to see them again. Now I believe it. So I don't believe in the structured religion, but I know, once much I believe, I know. So I think it's part of the game. Mela. Naqblu. Next question, Kevin. Jien? Look for a question. Ara l-maħassaqsi, sadan it-tant. Nirrangrazzja sponsor vera qalbi, Heartbeat. Nitkellmu fuq il-ħajja u kif it-tawwala. Meta tasal l-età tiegħi, imma speċjalment ta' Carlos. Għana nista' nagħmel interventi kemm jaqlawlek fuq il-podcast. Għal-ħars ma tkunx inta. Thank you. Ux vera. Thank you. Jaqlawlek fuq direct. Thank you. Jiena nibqa' dej, jiena nibqa' f'argument. Ngħidlek int ħażin, anzi inti naf kemm brava. Imma kieku jiena bqajt għaddejja b'da suġġett. So brava. Kien bravu ta'. Dak minajru. Bis-serjetà. Komplejna, minn Stenna, Heartbeat Clinic. Heartbeat Clinic. Carlos. Palpitation Clinic. Fil-kuntest tal-mowt. Bis-serjetà, ġi xaffariet, jien kont imbata ħafna bil-palpitations u inti meta tmur tagħmel it-testijiet. Meta tmur tagħmel it-test. Meta tmur tagħmel it-testijiet tisserraħ rasek li l-palpitations huma affarijiet. U jiena noħsib jiena nemmen jien investi fis-saħħa u fl-estetika. Mhux vera. Mela, jien botox fillers
U ġedu li inti ma tiddeqx tajt jiena kburija ngħid li nagħmel dal-affarijiet, mela xi fisser li I value myself very much. So sadhom. anything that has to do with aesthetic and health, ġifier morru l-heart clinic, speċjalment jekk għandkom over 40 il-ħajja aktar ma ngħixu tawluha kif qed ngħidu. Iktar aħjar. Eżatt. Holter, ECG. Kemm you're right, Carly, subtitle, I'm all right. She said Carly, after sorry, 40. she said over 40, I'm all right. fine. Ma ekk, tefat, Subtitle, tefatil. Le. Morrajt għax madam mal. U jiena ma ġemba, tipa like. Inti minn, silmi ħassaqsi. Inti għandek ma laqgħodhomx il-40s inti. 45, jien. Int 45. Yeah, you look really good. U fimni u. Jiena tiegħi li għandi domandina, isna ħanibqa' fuq tema fej konnax. Oh, ija. Għandi karta staqsi l-trit lil-min. Dak il-Joker, ħin. Da Joker. Dak iġifir, le, dak iġifir, tista' taqbad il-mintit minn daw it-tlieta u saqsi li-trit. L-trit. Later. I'm sorry. Okay. Are you okay? I would be scared. Mux wara li il-filming. Le, dalba. Li kieku tista' ġib lura lil xaħat li ħallina. Min ikun, jew tkun, u xtajlu, jew xtajdila. Li minnet Kristi kienet. Self-written. Kristi is a twin restoration. Eżatt. Nazelina, what's open? Le, għażelin, But height is always open. Għansaqsi li lek for obvious reasons. Me? My answer would obviously be my dad passed away 4 years ago. 4 years ago. 4. It was a surprise. As in ma kellux problemi ta' mart. Kemm kellu żmien? 70, I want to say. 70? 70, yeah. Young. Eva. I mean, Young. ifhem, apparti li ma kellux medical problems u hekk, għax il-mommy compared to mommy has medical problems allura, so he slipped into a coma and 2 weeks later he passed away. So tant it broke me, it just shattered my world. Li u jmut, il-ħut jett najdilom, tipo, guys, relax, he's gonna be fine. Like, I went into such denial. Ma tirreġistrax. Moħħi, it just was like, you can't handle it, flip. And I was like in denial. Ma tirreġistrax. Oh, he's gonna wake up, guys, stop crying, Madonna, d-xenata, like, taf kif. And then when he's dead, I was like, xej, just my world imploded. Ġifiri, Ma ovvjament. denial vera U xtajlu kieku? Oh my God. Hey, Daddy, Miss Universe. I mean, I hope you're proud of me. I hope you cover your eyes when I'm not behaving like a baby. Let's hope close the eyes when we're done behaving. Certain things like jinnaf l-spare key tal-karozza fejna. Ma nafx ma nistax nsiba. Isma, ma inti għati li kont close ħafna tal-papa. Yes, ħafna. X'kien itik il-papa? Security. That is little girl, no. I'm the baby. Ovvjament, naħseb l-iktar l-aktar ħaġa li prezzajt minn għandu l-mam minn dejjem kienet supportive, imma for a man nħoss it's a bit harder to accept a child who's transgender. U daddy kien ħafna polit, very, very prim and proper, u ħafna kien jagħtikas ħafna xi jgħidu n-nies. So his biggest concern for me, mhux li waqaf iħobbni and whatever, li kemm ħambati f'ħajti minħabba n-nies u xħajdu n-nies u percepzzjoni ta' perception of people. Ġifieri that was his biggest concern. Mbagħad għandi l-mamili, she's like, well, I don't care, I'm gonna go out there, ħammur il-grocer bil-pijama, x'ma jinteressanix minn xi jgħidu n-nies, and I'm like, ma tarax. So I have a very good mix where I'll go out and say what I need to say and do what I need to do, but I'm going to do it in a very graceful, elegant and U tiftakara konverzazzjoni mal-papa? Id-daddy ma tantx kien a big talker, imma mbagħad ċertu affarijiet. Per eżempju, kien wassalni meta kelli naqra surgeries, kien ġimmi barra minn Malta. Kien any face ta' financially. I still remember the first time he came after like a surgery. He was like, how's my girl, you know? And he was very, għan niġi għalik, madar, ma niftakar fis-sitta ta' filgħodu baħatli. And he's like, ix-xita, kont kbirt is-swieqi, kont paċivin, and he's like, isma x-xita, titniġi għalik is-sitta ta' filgħod, tista' timmaġinaw li ma stat kont. I was like, thank you, mela. Jiġi għalija, għara kemm Zibel. Wait. And it-parraġ ta' Burger King, I was protecting myself from the The answer you're rain. looking for is yes, by the way. And mela, edha, bil-edha f'parraġ ta' Burger King, I made a friend that night and I was saying good night. And ġifiki għommi, ja, ħabba! Għaddedi ċempilli
il-mobile. Hello, can you say good night to your friend? Ħanieħdok id-dar. How discreet. He's very. How he's- sweet. So I'm like, I need to go, my daddy's here. So little things, taf kif where, Little nice. things nice. which are very big. which are exactly Very huge. Abbas, I know it's been 4 years. Ma jena, meta per esempio xi ħabib jew xaħat jitlef il-missieru. Jiena dejjem ngħid ngħaddi messaġġ dejjem, mhux public profile, jiġri nibgħat għalilek. I would exchange 2 weeks of a very good memory, then a lifetime of no memory with a parent. Għax jiena ma msieri m'għandix relazzjoni as such. So meta xaħat jgħidli, it's like nitfaħħilhom dik il-ħaġa. Ma sens, ma fim. Għax I would pick even 2 weeks of quality time li qed tissemmi Carly ma' You missiera. don't have memory. M'għandix relazzjoni ma' missiera, qatt ma kelli. Le? No, kellu 5, irid jażel u I guess. Sa ċertu punta jien nifhem għax minn tnejn ġak kont li twadna ngħid anke l-ewwel passi tiegħi b'xala sopp. Mexa Kevin. Mexa- Kevin, lim wieħed. U għammi għalla tix il-grocery den. Taf li Ġakling ta' nħossa jien kuni naħat ma ukoll. ta' kas, mux veħ. Inħossa dik jien, memx ritratti tiegħi. Oh, you're only one of Oh my God. Ritratti ta' dak. Daqra jina raba wieħed u ġejt wara ħallini. Iġvi, jien meta nisma xaġek u vera, l-għonet you sound very strong about it, so that's very nice. Yes, vera. Li, mux kelma envious in the sense, in a very nice way. Yes. Night, it's kind of a comforting message Yes, about yes. people who are close to me. Najdilom isma, najdilom head up, man. Li għandkom Ġimatej. 70 sena, le, kemm għandek żmien inti, sorry, 40 xi ħaġa, jew 20. Yeah, Le, 40 titkellem għalija mhux għalija. Carly nagħmel jara ma ta' disclaimer. What dablu li. I was already. Ma tarax, tak sema nafx kemm għandek żmien. U l-imda tipo just tini ġimatej of the full. Yeah. Anytime, u nafsu meta nġiri nibattu ngħid xi ħaġa hekk jibatu li. Jina nifmu 100% il-Kevin Għax it's the truth, għax u niqafaw. tista' kollok 120 Nifmek. pajjex missim. You Yeah, don't have the. U, yeah. ġiviri, xiflo. Tlaqtkom jien. Mela, Melanie, Yeah. your time to ask a question. Vera, kien Mela, qalbu. sakemm Melanie sep id-domanda ħan nirringrazzjaw. Ħan nirringrazzjaw, Il-Customized Nation. Customized Nation. Sunta u Marcel. Grazzi. Okay, home alla Mara. Yes, beautiful, And this beautiful, time it's beautiful. really comfortable. Ux vera. Hansa, l-imbit, Charlotte, thank you. I Li huma love spirits this one. without spirit, but spirited and Non-spirited? non-spirited. Mux vera, hemm ukoll bl-spirits u bil Oh, yes. Fimni. B-Mania. Okay, fine. B-Mania li jkollhom l-kostumi għal-parties, li Carlos iħobb jixtri minnhom u jżomm posti oħra li mhux parties. Kassar air conditioner Miguel, grazzi ħafna ta' support u grazzi ta' AC. Yes. Għax illum hawn ħafna nisa sbieħ Ux vera. u ġistirġil. Sorry, da. Bis-serja. Ġinjom barra. Da xo, da. Imma mettu tfejnikom. Tfejnikom illum. Sawa. Fair enough. Yeah. So kena bżonnu lejsi. Ux vera. Good Earth tal-nibbiz Yes. u l-banana chips. U ktar tart nofrulkom kafe. Mela. Online Intimates. onlineintimates.com u jekk tixtru online intimates u tagħmlu l-code take 2 għandkom 10%. Mux you take two. Le. Take 2. Mux you take No, You can't take you two. don't take 2, you take 1, So but when we say online intimates, what are we talking about? So, everything. anything. So you go from Everything beauty. intimate is no, online. listen, that site is really cool. As you get anything Yes. from beauty bħal serums u hekk. Eżatt, u Imma creams mbagħad u shampoos u Imma hekk. mbagħad ukoll affarijiet intimi bħal Toys. washes u hekk, imma Okay. anka toys. Okay, U anka very nice lingerie. Video games u affarijiet hekk. Toys. Toys, video games. Karozzi. Carlos. Sì, eżattu. Skateboard. Roller. All aboard! Lajdin, mux sorti għaj Lajdin jek Iċċajtaw, Lajdin, iċċajtaw. tirċivi l-orders tal-skateboard, sawa? Grazzi Vino tal-pastizzi li Carlos Għawif mek Vera. xaħat jemmen fuq l-skateboard għandu l-problem. Għandu l-problem, I mean, eżat. online Nistaw intimates, guys. ringrazzjaw il-Vino u li transforma. Pom, parababom, pom, parababom, pom, Grazzi Transforma, I'm really looking forward to my treatment. Heartbeat Clinic Erġajna. u the Hair and Beauty Salon għal xari.
U Terry, ta' Silver Caesar, għaxar, dik is-sabbi ħaċabċi pal-analisek. Melanie, your time to shine. Zom, Abigail tistaqsi mistoqsija. Sorry? Oh my God. Għatija il-mistoqsija ta' Abigail. Jieni miss. Mux dejjem inti miss. Di ħansaqsukom xaġa personali. Ara. Ħanibqa' fuq it-tema tal-missier li tema li tinteressani. Kif ir-rapport ta' ma' missierkom fit-tfulija affettwa? Did it have an effect or not, you think? Jien naħseb iktar ħanibdejna xver qasira. Naħseb ir-relazzjoni li kellha mommi missieri affettwat lili u lil-ħuti. F'liema sens? So, missieri kif għattilkom, he was very kind of xħajdu n-nies, very prim and proper and whatever, whereas mommy is a bit more, more, let's get this out of the way. So she was very strong-willed. As a child, I remember, he would take us to school, she would pick us up, she would cook, he would clean, she would put the clothes in the washing machine, he would take them out. So it was always a very fair... So when I'd go to a friend's house and the mother is doing everything and the father is just there, like watching TV, I'm like... L-izbalit, Emma. Lejt fil-qalzid. Fibda. What's happening? This one looking at 1.0%. Like, what's happening? Why isn't he helping her? Sort Daddy of really thing. loves football. So, I feel, in terms of finding a partner... Come home, little girls! Alright, sorry. Dax ma mitsi domanda lilhom, li fuma Le, mux il-punt. Ma darbohra ta' bli xekku. Sorry, you. It's a way of making it Għax mandu comical. nerċ mal-lower Making it comical. Inti fi-relazzjoniet fit-tex ħaġa balanced. Yes, and someone who tries to control me, it's not going to happen. U għandek Until impika- self-respect f'relazzjoni. Yes, for sure. Ifimni, I think we all make mistakes when we're younger. Taf kif l-ewwel relazzjoni li għaskelli nix ħallata mal-relazzjoni li ħajkolli għada pitada, whatever. Ġifiri, tal-limt li memx għalfej you merge lives. Anzi, it's important to have separate lives for me. Separate lives and then find some balance in between. But I'm not giving up my achievements, what I want to do and my passion for someone else. That will never happen again. Again. It happened. And again, you learn from your experience. Mexekku. Never a failure, always a lesson. Agreed. Thanks. Profonda, mi profonda. Not just a look good, not Mela just taħsibna l-looks biss, we're funny, we're smart, we're sexy. That's my kill! Għajadik! He's on his own. Għajana television! Sorry, alright, da joħroċ zin. Għan saqsi xaħġa li komet nej differenti mela. Xaħġa li saqsin il-terapist tijaj, il-homework tijaj, u ħatamlu l-intom. Dik! Għanti fuq il-Melanie. Inti xtaħseb li hu ir-rwol ta' mara? What is your perception of what a woman is? Very interesting freaking question. Il-wol ta' mara, pala pala ħaddima, pala laver, pala... Il-rwol ta' mara fid-dinja. I mean, stenna, intom temnu l-hemm differenza bejn il-rwol ta' raġel, il-rwol ta' mara fid-dinja? Evidentament. Ovvjament, tu. President. Jiena pala persuna jiena nemmen ħafna u ħanaqla il-kommenti illi mara hija. Xipurtak? Eżatt, furtak, Andreana. Thank you. Eżatt, brava. Iva, thank you. U blijata u xsibta, daħaltilhom il-frijes fidi. Eżatt. Jiena nemmen il-mara u di anka ġilet ma nifuqa hija elevata u ġiet soppressa Naqbel. Imma sekond. għax jibżaw minn kemmi elevata. Naqbel. 100%. Minix qed ngħidlek ir-raġel għandi teorija twila wis biex nispjega jien għax jiena mimlija teoriji. Il-mara jiena li l-mara. Le, il-mara. is- Ara, sekonda, nistajt xi ħaġa żgħira. Ma jistax twassal li qed naħseb jien f'sija u nofs, żgur ismu. Jimma Jina naħseb lekka tajt. għasan nipboderja, niprofa, Għax tantu hu argument. trying Le, ma jina naħseb Jina tajjeb, jina Eżatt, do it. għax jina nista najt xina jina, I am a mother. What do you bring to you? I am a mother, I am a partner, okay? I am a best friend to many people, I am a Contributor to daughter. society. Le, I'm a sister. you're a best friend to me, you're a good friend to many people. Complete. I am a daughter, I am a sister, I am a very, very hard worker. I am a podcast presenter. I am the whole life of my cats.
you know, I mean, I am the partner of Sean, inżom il-ħajja tat-tifel tiegħi hekk. You know, I am a maid at home. Għax jekk ma nmurx jiena u nagħmel kollox postu jisplodi kollox. Imma x'inhu, I am. So what your answer is, Enough, as a woman, enough. generic, because you painted out I am everything. many women I am everything. can't live without. The world can't operate without a woman. Mina raġel ħajti. Jeżistu rġilek? Imma jeżistu nisa. Ma da. Mela. Jeżistu rġilek? Imma ħafna iktar nisa naħseb. Jiena darba tqajt ma' wieħed. Għalli mara, għalli ma taħsib xi taħli ħajtek li ma milx tfal. Ma dik ignoranza. X'ismu ħanajdulu minn hawn? Dik ignoranza. Ma tiftakarx konna flimkien. Ejja naf, intakara, ma ignoranza hu. Nina ħani. Issa, dik il-frażi li tatni kulur għal-fatt, speċta il-fatt kif tħares li għas-soċjetà, il-fatt li jena tipo m'għandix tfal. Minn x'importak is-soċjetà? Imma senna, il-ġimgħa l-oħra nara film fuq mara li għandha 70 sena li ma kellix tfal. L-ewwel darba f'ħajti li ħassejt il-biża'. You lost what you don't have, yeah. Yes. Ma do you know what the beauty is of people who don't have children? Dak lu ġiħti għaj, ġej minn kif ħarsu lejja bħala mara, jew ġej minn vera minn dak li jeni. Ġej minn dak li jentint. It comes from inside. Najlek But jax I m'għandix tfal. think the beauty of people who don't have children is that, to a certain extent, you do not fully understand what it means to have children. Like jiena, Melanie, jekk issaqsini xi ġifieri. Why is that the beauty? Ħanajlek, għax you don't know what you're missing. What you're Harsh, missing, no, wait, It's what not you're that. missing is, for lack of a better word, imma per eżempju jiena, Melanie, illum il-ġurnata, Buġġetta rasek, jekk tajt. tajdli, erġa' ibda ħajtek mingħajr dan, mhux mingħajr tfal, mingħajr dan. Eżatt. Għax jiena tfal x'inhuma dan. Eżatt. Erġa' ibda ħajtek mingħajr dan, mem lebda univers, lem lebda dinja li jiena ħanajt Iva, ħanerġa' nirħalti u toħodli xil-dan. Ma jistax ikun, ħadd ħajajdlek mingħajr ommok, le. Le. Eżatt. Le, le, Allura l-biċċa hija li inti ma tista' timmaġina dak il-bond x'inhu, timmaġina, imma ma tafux, allura that is the beauty of it li Kull ma tista' tagħmel tara l-bond li għandek mommok u missierek kif fil-każ tiegħi u tajt jekk hu hekk huwa enormi. Imma jiena nista' nitkellem. Iva naf. Jien nista' nitkellem. Għax jiena m'għandix tfal laqqas. Il-biċċa xogħol ta' tfal imma wkoll għax biex ngħid l-Abigail jiena naf min għandux tfal, min jgħid li ħażin whatever. Il-kreaturi suppost kreajna biex nagħmlu. Li with the love comes the immense burden of constant ħsieb. Meta tara ċertu affarijiet. Le, u jiena għalhekk għad Iġbi l-peace. and don't If you have to tell me. romanticize it too. Jek tajt, kif għalet Melanie, xtażil Kate u Laura, another word. Ma tara. Andreana mbagħad naqilbu għall-mistoqsija ta' Jiena nista' nitkellem għax din kważi ngħix ħajjita. Però ngħix ħajti. U ma kienx xelta tiegħi illi ma jkollix tfal. Però nirringrazzja l-Alla minix waħda minn dawk in-nisa illi vera no matter what, għax in that case yes it can cause a lot of pain. And I know u naf ħafna nisa li huma mweġġajn. Jiena grazzja tal-Alla. Pruvaw. Jiena l-grazzja tal-Alla. Għajt bil-ħeq. Imma u għat, all right, moving on. Mhux hekk. Fimċini? So jiena nħossu rigal li ma tefalix dak il-dwejja ġo qalbi. Fimt, imxejna u kif għatlek qabel marriċ immut għax vera happy bħajja li għan. Ġekku. Imma kiku kelli l-għażla ovvjament, naħseb nara lila, s-sofri u ġejn l-eżamijiet u Ħanina. Jew spiċċajna filming u jiena nċempilla di xinti tajt qed nilab Scrabble. Jiena qed nilab Scrabble Melanie fuq U it-terri jiena nkun studjajt, ħadtu l-privat, mort id-dar, sajjart, rġajt ħadtu l-privat. Ħajar ma ngħid xejn. Imma staqsejtni ngħidlek. Ma wkoll Ma xorta kieku naħseb nażel Qed it-tfal. nitkellmu fuq affarijiet fejtlu tfal u fejtlu l-mous, xuħid, u li semmejna sissa. Li inti qatt
Sa kemm intix, ma nafx, disprat li id-direzzjoni ta' ħajtek ma tkunx din ma tpinġix tiktiba. Le, tiġi. I would like kids by 22. No. Let's see, matar, u dawk li jfittxu u ma dawk li għamlu ħsara meta jkollhom it-tfal. Għax ek nħossina, because that's what their priority was, allura jġor daħlu ġo bozza, allura daw it-tfal u ma iktar minn ħaddieħor ta' ħaddieħor, it becomes an obsession. U l-ossessjoni meta f'xejn. Xejn. I love it. Iġifieri, di, madonna di. Dabba tisimma titkellem bis-serjetà, timpressjonani kif. Għax id-dunajt wara. Comedians ikunu profondi ħafna. Għaddu, nistaqsija ta' Melanie. Well, you is, I never had the option. Yeah. It was never the option. And I did struggle a little with it. Yes. How you did, man? And because then, and this is my opinion, I feel that Maltese society on women throws it that you can win a Nobel Prize, but unless you're married and have a kid, you haven't succeeded as a woman in Malta. That's how I feel. It's fair, mux that's how it is. And I've had to fight that and say, you know what? F you. Like, I am way more. And that wasn't my path. You know, I don't think it would have satisfied Ma me. taħseb li għaw Malta n-nies iħossu li jekk m'għandekx Mux flok ta' politika. Jiena nista' ngħidlek waħda minn. L-om, il-Malti, l-om. Hemm din ħaġa tal-lom. You have something missing. And it's very frustrating, it's very annoying. Yes. What is it missing? Yo, That's how people speak. Yo. Perception, Mel. illum il-ġurnata, Instagram, Facebook, on Mother's Day, fejn qabel kulħadd illum il-ġurnata hemm ħafna posts ta' even mothers of owners of dogs are mothers. This goes out to all those women who are not mothers. Iġifieri nħoss li mxejna. Lem xejna. And you cannot take just because you are not a mother. Li jiena ma nistax li ġelni nħossni. Li ma nistax. Le, ma tarax. Night. You need to make peace with it and let the rest of the world. Yes, Imma yes, fuq whatever għadek is fatt. Imma ma tistax imbagħad iddaħħal ċertu affarijiet bħal l-LGBTQ. These areas I'm very, very open, so m'għandix problemi nitkellem fuqha. It's Mother's Day. Di celebrating the nomad. Le. Everybody has a mother. Everybody. Eżatt, celebrating the mother always. So Ma if inti you're not għandek tfal. celebrating you can't celebrate me me on Mother's Day. Lejn fejn Imma tħall. mbagħad Kevin, everybody's a mother, meta dik mejta. Dak Jienet naqbel miegħek tal-di u anke tal-messaġġi, this is my sense of it, that's how I am. I show my Mother's Day, l-anċempila u Muranda, u And ngħidilha we Happy should Mother's Day. celebrate mothers and thank God for Do mothers. tal-Valentine's Day, Thank God for tal-glorification. mothers. Women have value also outside being mothers. U naħseb dik il-kultura li needs to pick up. Eżatt, And which it is true, it's changing. Naqbel ma' Melanie, it's totally picking up. Picking up mux li la xorxin. Nista' ngħid ħaġa tal-aħħar. Tal-aħħar, Jiena persuna li peer pressure ma ffettwatni qatt jista' jgħidlek hija. Qatt. La sex before marriage, la kif nilbsu. Biddel il-ħwejjeġ. La kif nilbsu. Kienu sex before marriage, eżatt. Xej, la meta konna żgħar u hekk. U jiena bist il-boyfriend. Qatt ma ffettwatni il-peer pressure l-unika darba li vera ħassejt is when all my friends were getting pregnant. U jekk kemm appelli hemm bżonn nagħmel. Malfejn. Għax, inti ġiek. U jint. Imma għalfejn, imma tom. It's a pressure, Mel, it's a- Imma qalbi, it's a- bl-imħabba Tawa, kollha. guys, Imma ifu, guys. bl-imħabba Something kollox. else. Sorry, tkellem inti. With all the love in the world, ma kienu qed jagħmlu xejn ħażin. Ma kienu qed jagħmlu xejn Il-problema ħallek li qiegħda huma. hekk. Mela, le ma kienu qed Għax jagħmlu inti xejn. kellek problema, allura u rajt li sow. Mela. Ma kienu qed jagħmlu They were living But their I am- truth. Iva. Pero my question and I'm L-unika gonna- darba li ġitni Għaxik, mela, Ma għanek right to nitkellmu, feel għanek that. qed nitkellmu. Lejxiex imma ġitek il Ġitni. like, please, can we not talk Please, about can we it? not? I'm sorry. My question is this. Everybody's truth. But then, am I nista' ngħid allowed li it-truth tiegħi? nkun mija kunajt Madonna tfal kif id Inti kont l-unika persuna li Nista' ngħid titkellem hekk? fuq xi ħaġa oħra barra l-babies dak iż-żmien. Għax jiena kont naf ċertu affarijiet. Ma li xi qed tgħidli, Nista' għajjek nkellmek taqbel u ċertu miegħi. affarijiet. Għax mhux kulħadd bħali. Iva, u jiena U jaf li inti forsi tiddejja u ma nitkellimx, imma jekk mhux kulħadd Ma bħali. Le, ma jett tajt. Għajkolli naqta. It-tajt għalik. Melanie, għajdinna naqal mistoqsija tijak.
Do you believe in bad karma? Il-maħna. Anyone at this point? Anyone is going to believe Carly, mux xorta. Għat t-tkellem Carly qabel ħanaddu malaj għal-break. Sajf u xitwa, Artel Air Conditioners. Minan CAS Santa Venera. Customize Nation, your one-stop shop for all your custom printing needs. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. Onlineintimates.com. OK Home, everything you need for the perfect outdoor space. Lura mill-break, mela. So, Carly, do you believe in... I do, yes. I do. As in, for the most part, sometimes I do feel like, inti bis-serjetà, what are you waiting for to hit this person when it hurts? Sometimes. Yeah. But I've learned they will get what they deserve at some point. It's not down to me, it's down to whoever, and I really try to give out the good vibes so that hopefully the good vibes come back to me. There are days where they do, and there are days where, unfortunately, like everyone else, you know. But no, I do believe that if you are a good person, I think it comes back to you. I like to believe it, and I think. If you are a bad person. And then I hope it comes back to you, times 10. If you go out of your way to make someone feel bad about themselves, then yes, I do hope that you get that times 10. And if it's not you. Ma nkunx nixtieq deni fuq xatta. Le, Meta laqas tara jien. n-nies li Laqas jien, but karma's a spiritual thing, so to say. Yes. Fis-sens, jiena just nemmen jekk int asshole. Eżatt. Hope, tgħid jitla fuq ċilma l-ewwel neċċet. Ma ħadaqlaħħa. Bħala vibes. Naħseb qas nifhmu xi tfisser eżatt kan. Le, mhux hekk. Jiena, for me it is. Meta xi Karma ħadd. is a reciprocated. It can be someone I just met, someone I work with, and But they're it's like, also the energy you attract. when that person comes to me, And when they- you're bad, you're attracting Illallu, that. you know, Giving I out wish I that. had your positivity. Like, Karma. I really leave when I'm with you. I leave feeling in such a good mood. To me, that is like, you know what? I did a good thing. It might be something as small as Xekku. whatever. Like, mitlek il-kelb u jien ix-xogħol daħħaqtek b'xi ċajta. Which I'm happy with, sort of thing. I can't take on your problems or understand what, you might be going through. But if I can make you feel better, even if it's just for half an hour, to me, I feel I've done my good deed. Yeah. Yeah, So I hope it comes back to me. Jiena it will, ta. I believe. Yalla. I've seen it. jiena nemmen For f'karma. sure. Immaġini ġratilkom episodju Please, f'ħajjitkom li you factually saw it, the karma, saw it, not saw it. To be it honest, happened. I looked up exactly what karma means. Don't Because say that, I got a bit... Teacher mode. I said, well, let me understand exactly what karma is. Actually, we believe that karma does not come in this lifetime.
Fair enough. You know, but life, karma actually, it says what you do comes back to you. What you give, goes you're gonna around get. goes around. Yeah. It's you know, I don't like in that question. I don't like the word bad. Bad karma. I don't think karma can be karma full good stop. or karma can be bad. We believe jiena nemmen in the law of attraction. So I feel that if you do positive things, then you attract positive things. If you do negative things, then you attract negative things. Because it's a mindset Issa, as well. kemmi vera, kemmi mhux vera. Ma jistaqs, ġili, saqsejtu, There are a Right lot of, moment li there are a lot inti of bad rajt xi ħadd people. jagħti bad- There are a lot of bad people li għedin igawdu. konġej, You know, She answered my question, There ġviri. are a lot of bad people li għed igawdu. Ġifiri, Kemm qed igawdu fuq ġewwa dik id-domanda. Fil-ġewwa ma jħossu xejn. eżatt. Ma meta ma tħoss xejn gawdi? Mela. Mela. Le, jiena Mela. ngawdi meta nħoss anka fl-ġie. Ma dak int. Ma jina bħal Abigail. A lot of Oh, people L-importanti li tħoss. live very superficially and very happy No, insomma, yes, because superficially. they know. I don't know any It's better. very hard to know what a Għalli ta' Melanie, person no. feels alone when they're alone in their room with no one around. That's where you. Ija, ma emmek qed titkellem fuq. Jiena li anka jiena kważi laqas jien ma naf x'inħoss meta nkun Happiness. waħdi, jaħseb wara l-persuna sinjura li jidher għandu kollox min jaf. Happiness. Waħdu qabel jorqod x'e toħoss. Eżatt, happiness is a good night's sleep. And there are a lot of people. That's a nice way to put it. Daw l-axar xarej kont għaddej periodu, terrible Ma periodu. tollox. Anka l-ħolm, Aha. ġan uħlom, splodut jena. U tqum and you're... Għadni ma bdejċ il-ġurnata. Kun ġajjien, istja. Kun ġajjin. Ġiġi. Which is something you can control, you have to understand it. Tkellem jek nifsa qabel ma torqod, tkellem man mara, man part, whatever. Għax biex ħagġa faċli, ma li għal Carlos is very nice. Derek, qed tamozzjona Happiness. ruħek It's a good fuq. night's sleep. Għax jgħat f'dak il-period. There are many people who are they look very powerful, they look very successful, they're very happy, but they don't sleep at night. They're always watching their backs, they're always... And there's a lot of denial as well. And yes, you're going to deny it. But Yes, there are a everything- lot of people who are poor, but who are Facebook- trying to make ends meet, who don't have enough Mela, money, mela, mela, and who mela. are still not sleeping at night. not saying that. I don't think that It has nothing to kemm do with- inti għandek flus jew kemm għandek Laqqas. Fucking materialism. Jiena naħseb li u aħna konna din nitkellmu fuq karma and we'll take it back to karma. For me is inti meta tħares fil-mera. Tajjeb, li tagħmel inti. Kuntent? Bravo. Dik. How comfortable are you with looking at yourself? Kuntent bli qed tagħmel inti? Jekk inti ma titfax imħabba fid-dinja, ħatħossa jew le dik id-domanda. Jiena nemmen li kull ma jitfax imħabba fid-dinja, fil-punt fejn ma titfax l-imħabba, ħatħossa. I'm writing, Sanajda, et nikteb a biography or xinu. Vera? Fadalli. U one of, in the initial chapter, jumma naxmeta, nikteb, even if you lose love for Melanie, don't lose your self-love. That's a Everyone loses their self-love at some point. It's important to understand it. Terġa ġiba l-ura. Għax il-moment li titlef dak il-self-love, be it for whatever, kif jinstant nagħti l-mħabba l-Melanie, jekk jiena ndannat miegħi nnifsi. Yes. So jiena għandur lej Melanie, ħabiba, I agree. by the way, ġas kemm insemmi nafa qabilkom kollha just to be. I just want to clear the water from that thing. Li ħana tħallna ġa roundabout fl-imkien, ġviġa, I just kemm niċċara l-affarijiet. Ħaltu ġa roundabout. Ma ġara xejn, ma nix nisvija konversazzjoni. Ħaltu ġa roundabout. We want to know. How to tardarx? It's true. U l-miskina, mux tortaħħa. Għatmu tortaħħa. Ma kienx tortaħħa, vera, kappara n-nizla mek. Vera, blokjaw li. Mek qabel flyover, dat Ma you were in the same car, we were driving. Tatni lift Għax dak it-tarx. joqgħod dejja kien, allura xi sitta ta' U konna filgħodu. noħorġu flimkien, Kien ħares lejja Mux biċċa paċenzja. Ejja By the way, sitta ta' mux l-erba kien ikunu, ma insomma. Ejja. Anke U baddila ġaran, bad, u tlajna, mela jek, ma tela hija, tlajna fuq raw, fuq ħaxix. Kevin, erġajt inżilt u tlaqna. Għamit le, x'namlu, għatli karozza, tħriġ, tla x'għandek xejmel, tlaqna, u tlaqna. U jinekka fi karozza. Ġemmu għalli, mux ġemmu għalli. Għajt li l-għada maħħa, u l-għomort id-dallu, għazin fil-karozza. So, dik tal-li xismu li bdejt najt, jek għandek
Anyway. Andreana, your turn. Carly, kut tista taqra Thank you, Carly. ħadd għal-jum ta' min ikunu għaliex. Bela tajbin dawk il-banana. Thank you, good tal-banana. Guder tal-banana. Ara. Oops. Al-jum. Bela tajbin. Kieku tista taqra moħħ ħadd għal-jum ta' min ikunu għaliex. I'm going to take it a bit controversial. I was thinking him, but I'm going to take it a step further. Putin. Putin? Yes. Oh I my just- God. there's What is no- wrong with Trump and why would you want to be I mad? can't. Why would it? Fake news, I don't know. I mean, like we're saying, then il-ħat, Trump makes it really hard. But I think Putin, because there's no logic. I can't. That would be nice to Anyway, understand. I just don't understand it. So I'd like to see Okay. what his thought process Him is. slash You don't a know what dictator his overall thought at process is. tight. He's a narcissist Ah, who loves power. But you have one And of the who biggest wants to be in countries, one of the biggest control. self-sufficient It's countries in the never world. enough. Fair enough, dik It's il-kelma. never So enough. I think maybe that's- Inti meta tilħaq, meta titkarozza tajjeb Na'am. u xtrajt għal-karozza. Wara ftit dik il-karozza għal-kem tkun l-isbaħ karozza fit-triq. Tidraħħa. Tidra, Jo. u you want the next thing. Nis bħal Putin, u tant ikunu laħqu il-uċċata u jgħat u superpower li tant jista jagħmel li jrid. Inti taraħ pala, jina naraħ pala ġeneralment, arcade, il-games. Jek inti qed tilab u wasallek il-ħin, imbat għaddejt il-level 3 u għattajat lek il-mami. Ġej, level 4. Hey, level 5. Ejja kulegu, l-olla dejt level 4. Four. Level 5. Four. U tibqa' għaddej, sakemm game over. U jekk ikollu game over, l-għada level 1, 2, 3, 4 are very boring. Jina naħseb għana studja l-terapista, anyway, konti. Carlos. Jina sa Putin li ġalu, Putin tfotta. Għax Putin, tinsewx Putin trabba u kiber under the Soviet Union. He was a KGB agent. Issa f'da waħda when came to power, dan ġi f'sitwazzjoni fej Russja li darba kienet imperu b'saħħtu tileffet kollox. Korruzzjoni jizba. Meta nvada għamel li għamel, insomma, vada l-Ukrajina, it was going to be a 3-day, 4-week, boom. Putin's dream is to bring back the Soviet Union together. Dik huwa vera. There's no way in hell. Imma sax iġraqlu Putin. He cannot. Arsa, I think Putin, his problem is legacy. You can't go back. Yeah. His problem is legacy and he eżat, tifissa. Fissa li da. U issa da, he knows that he's going to go down in history as the guy who fucked up Russia. Can you imagine the fear? How can you back down? Li għadu kif għal Carlos. Dik, Għax kulħadd għax ħażin. Fucking right ħażin. Mhux ovvja. Imma mill-lenti tiegħu. Biż-żarbun tiegħu. Biż-żarbun tal-USSR kif semma. Eżat, he is operating from a base of terror, ta' mux fear, terror. Wrong, biex niftajda, Karlu, Li għajdajdu mux il-Russi kolla ħarsu lija fil-storja. He failed it. I am He not failed Russia. Stalin, I am not Yes. fucking Lenin. He failed I am Ukraine. The guy who screwed up Russia. Can you imagine how Iġviri, il-lenti. terrifying? Lemon bat, so you've That's come his to a hell. point That's where his you know private you've hell. just fucked up really badly. Possibly it doesn't occur to say, let me Tamil change this. paħit. How can you? How Yeah. come? Il-paħit stop the war. u titala. Stop the war. At that level? It's If he like stop- when if he Macbeth stops killed the- so many people. If he and stops he the war- said, I am so far in that Exactly. going back Bravo. or going forward way. is just the same thing. Dejjem tajdi li din. Macbeth. Para minn hekk nista' npoġġidu fuq qalbi u ngħid li meta niżbalja ikun hemm mument fejn ngħid jibsa biex nagħmel Iddependi Darba well. Abigail mal Darba int. well. Wara Vladimir Putin. Għalek, Jestimni di. Għalek, Putjet. għalek. Kevin inti. X'nagħmel? Question. Sibti nerġa'. Question to who? Mela taf x'nagħmel ħan nixxiftjaw naqra so hekk. U nitfaq għal spice on the table. Spice? Okay. Vera? Min qed jarana dek sejjer ejja kif. Kważi xejn ma minna spice. Żgur, min qed jara. Putin. Għan titfajt. Nitkellmu naqfu stess jew. Staqsi li trid lil min trid. Imma taf kif waħed insum bat ħana Tlaqna, let's go. Ma my nafx God. għalfejn. Ejja faqqa. Andreana scared. Le, kol għatri t-rispondi. Jek għattamilt trisimu li kiku, tini ċansu. Alright, alright, Naf li jem possibilità kbira li lajdu le. Le, Imma jek le jew iva, ma jek le
mux jek għadek tixtieq xtaqt kieku tesperimenta dik in-naħa ta' xi ħaġa u jekk għadek tixtieq li kieku iva. Fikas. Nafek, mela, jekk għadċamilt l-risposta hija le. Le, xtaqt għamilt tesperimenta, mux li tajt, let's to find. Jiena jaħasra u ngħid. Tenna qabel twieġeb. Għax nafx saqsa. Transforma. Right. Qabel ma tmur tagħmel trisim, mur neħisu. Brava! Good transition, brava! I mean, skont xorbo. Le, zomna. Wieġeb, Andrea. Għax kiku dal-podcast jgħat fil-1980s. Brava, Madonna. Get that bush, honey. Go ahead. Mela, trisim qatt m'għamil. Kurzita kelli. Tajjeb. Għatma me trisim. Opportunità qatt ma kelli, pero naħseb kieku kelli l-opportunità, gazz ma naħsibx li kien ikolli. U li kieku Għax jiena dak iva, it-tip. Tumen or Brava, ma inti tfajta straightforward, jina t-prova nkun naqra diplomatically correct. Naħseba. Tumen jo tumen, naħseb jien tumen. Eħe? Jotu, ħana jillek għala xien, le, ma nafx. Miguel, jamma jgħalek tal-int. Għax ma jgħalek, lażaq sejt. Għaldin jkollok tumen, jitkoll konfidenza li taf taħħamma tumen. Anzi, bil-maqlub. Le, qalbi. Wasalt post moħħif tanti inni maħseb ma nsaqsija li l-nifsi d-domanda li naħseb Ċiċ ta' trisim? bżaqta. Kont ħammur għal-tumen, nax naħseb kiku it-tuwem minn noqot nejr. U noqot najt patatta sbaħ minn tijaj. Għandek punt. Għet jħu pjaċiri bus li l-aktar minn. Għandek punt. Meta tagħmel trisim suppost tibda bir-regoli diġà. Ma għandix idea kif inhu ma regoli. So, imma naħseb jiena tumen. Jiena naf Jibsa. internet, ġifieri. Imma naf. I mean, that was a really boring question. Make it better. Like, you have to Don't pick say four, someone. don't say You have more to than pick three. someone from Malta, like, to do it. with. Ejja ndawruha. Brava. That's more fun. Andreana. Since Carly did it, she has to work. Brava. Or a threesome. Two people, look. Kevin, pick me, Ismani, in this room actually. pick me. Ejja namlu round, ejja, it will be fun, namlu round. This room, Don't Għalfej le. Ma għedin bajtu bacon, jow. Zom. Namlu round bil jasel. Mux namlu għata. Jistiqu. Pupa, it is not me, Yeah, it namlu is round. Kevin, sorry, Pupa. Le. I love you. Fimtuni ħazin, namlu round, ġiviri biex nazlu, mux namlu għa. Għajdinna, Carly, għajdinna. Mela, min ta' zeltikom minn Malta, Carly? Min Malta, persona wahda. Let, nej, trisim. Trisim, Darbora titkellimx. I wasn't thinking threesome. Tista' tażel xaħat minn barra u xaħat minn Malta. Mena, Pedro Pascal. Because any chance I'm gonna get, I'm taking Temna? Pedro Pascal. Pedro. Owejja, Pedro Pascal. Pedro Pascal. Imma nifima. Minu? Issa show you. The last of Owejja. U dak għandu Narcos. transgender. Yes, exactly. Beautiful I know, but- woman. Mela ġib min? Pedro Pascal. with siblings, Pedro not Pascal, weird. sister is transgender. I think I'd want a woman, so I Eħe, can tag dan. out. So you can? Tag Tag out. out. And okay, well, Jgħid toħt, inti missek. Jina naħseb Ta' Kristi til-fittu, Carli. Xod Pedro, paċenzja. Sorry, but Pedro, I don't want to tag It's out. a wrestling- I'm getting another wrestling man, I'm match, getting wrestling another man. Who else do I fancy? Malti, Malta. Malti. oh ma, ħat Malta. Kolla osra. Kolla osra. Kolla osra. Kew għadawn? Jandu ħabib, għati, san laħulek. Yeah, Carly. No, okay. Yeah, it's All very right. vigil- Really yeah, weird, and I know, because he told me to move. Lele, jgħad viċin miegħek ġviri tista' tażel. She told me Mela to- you. told me to move. Mela you. Lejja! Le, min?
As in, anafu, and you can't say he's not sexy and he's tall and he does make me laugh, but this is like, we're friends. Kylo Kurmi from Love Island Season 1. Fair enough. Dak ġittini, Judy, I know his mother. It-tini ġi dak. Andreana jmissa. Għandek, tamel trisi ma tajdinna ma Malti? Lew. Oh, way, Andreana. Malti ma tanċa. Tafx baz. Trisim. Mela. Ma mara. Whoever you want, too. Għatma mit-trisim. Nisa Maltina. Għatma mort tant il-greens. Come on! Għatma mort ta' Sphinx. I find that girl very sexy, very sexy. Li għanna? Namilla, neħħi l-mel sewax, ma nistax. Fimt Carly. I find, xisima mel dik tal-Mali, għalli jista xara qasira. Tamel trisim maħħa, għasat trisim maħħa. Lili kella baby melux. Helwa ħafna. Kompli. Ara, ira l-osko jena kelli crash fuqa. Jackie u kol helwa. Jackie u kol. Next question. If you could, jekk tista biddel deċiżjoni waħda f'ħajtek, x'inhi? I do. I didn't choose him for the threesome, so I'll choose him for the song. Go. Għax rispondejt, I do. Kienet li tajt wis għal-futbol. Xinu? Li? Tajt wis għal-futbol. Ija, vero. You are very much into football. You are a footballer. It was good enough, but tajt wis, ġvi light fuq il-futbol, so I would have liked to. Tista' tispjegana. Li kienet. Kont footballer. Li kont footballer, kont ma' min? Li, tal-jut sħattar, nubat. Kont ma' Malta, ma? Under 15, sal-under 16. He just got a lot sexier. Umbat. Ejja, kompli sejjerek, Still available for me and Pedro. U le, long story short. But First Division xajra, umbat mort trail darba mal-ħamrun. This after I broke my leg, or ġaj bdejt, u ritnar miż-żarbun. Kelli 18 sena. Sorry. Ma tuli f'naqsi, ma rajna. Tajt ħafna iġifiri, ma kellix guidance l-għonet, di bieċa xo li semejna qabel. Ta' missieri, so ma kellix guidance, so I was chasing a dream. A bit blindfolded. Fimti ġbir ta' 17. Ma kellix raġel. Ta' 17, ma konċ naf li jena timur fuq il-klab, najdu nisma ħana għamil renewal issa sa' 18 biz biex ikun. Ma kellix min juħsibek. Allura, G18, jidu lek il-president ta' dak il-klab, jgħalek smenti issa maħna titu l-lom biex timur ma' klabbi għarċet. L-lum, għatfirmajt, għalli għamil ta' kellek 12. Murajt li kont naf li support dik il-kontrat li kont firmajt. Il-listrina. Daw l-affarijiet mux ġaw li bis, ħafna players oħrajn li naf li kienu aħjar minni u ma waslux. Sirt saqajja ma terġaj bdejt, mbagħad kont terġaj bdejt kien miet il-best friend tiegħi Miguel Xwiereb dak iż-żmien. I regret għax tipo kieku kelli ħażen kont timur il-klabb inkisser il-klabb kif għamlu nies li naf, ġenwinament dal-istess klabb u ħadu release. Imma moħħ mhux super, ftaġ just to I'm like I focus. As soon as I see, mux I heard, tifġi ħallax kiku. Imma meta najt, this is beyond me. Ta' qalbek. Then I just say, fuck it. What bajt nilab, għazzob, skużan, eżin, third division, naqla signing on fi, ma niskurax ballum sida kittim, Iġvi, I wish, ovvijament u kol tiġi minna ħata dik il-ħat li semmejt tal-guidance li, per esempio, konna 5 kids, 3 boys, konna kolla tajbin ħafna fl-sports, kelli ħija kbir, ta' nofs Franco jiena. Missieri, per esempio, Franco kien, nifima, għadna ġanajdlek, choose one, man, għandek 5, I get it. Plus, kien Stilla. Imma it's hard. Stilla, he was my idol. Imma xorta hard for you. He was my idol, he was Malta's best. Li mbagħad tiġi f'mument li missieri asjaf ma minn klabet nilab jien. U da jmur jara kull loba da, inħokra, najt ma da bisneda, allora kien hemm dak il-rebellious li bqaj nilab. Kważi qasri. Irrid murieħ. Leave, mux, it's fine. I'm joking. Tawa! But it's the truth. Then it came to a point where I was playing to prove. Yes, that's hard. Nitkeċċa ġol ground, bata xatjali that's hard. So I wish I had stopped
sooner. Bella, we only have time for one last quick question. Anyone wants to put a question that they really would like to put on the table for everyone to answer? Force him. I'm joking. No, seriously, look at your cards. You have 30 seconds. Ismena, jiena vera t-dispieċi, ma għandix kart x'njal. Anyone has a card that wants to... I feel so left out. Tibżat ix-xieħ? Yes. Go, fast. Dak għamorru, dik għanalqu. Għandi storja ta' Deepak Chopra di. Ġifiri għanna xie 20 minuta. Da reper, xinu? Ħanajlek xini l-istorja. Ċopra. Ħanajlek xini l-istorja. Li hija xi ħaġa li inti ħataqbel magħha ħafna. Kien hemm ħamsa minn nies ġo cave, di storja vera. Okay, wieħed biss kellu arloġġ. Okay? U kulħadd tistaqsi u kellhom supply ta' ilma. Meta spiċċa l-ilma, bidew isaqsu lil dan, what's the time? U dan gidbilhom. U dejjem minflok pereżempju jgħidilhom għaddew satej, jgħidilhom għaddew għaddit nofsija. Time perception type. Huma sabu. U inti fid-dlam u hekk ma tindunax. All right? At the end of 9 days later, they were found, and it's a little bit too cool to be true, the story, pero dina għala Deepak Chopra bħala xismu. L-unika persuna li kienet mejta kienet u salvom peress li għalilhom il-ħin ħażin. Li huma kienu kollha surprise li kienu għaddew 9 tiem, mhux għaddew jumej biss. Ma hu kien jaf li għaddew 9 tiem. U kien jaf li għaddew 9 tiem. Illa kemm tajba. Issa, l-istorja Deepak Chopra jgħidlek, il-moral of the story do not necessarily lean into your age. Because your body will believe everything you believe. I agree with that. Jina per eżempju minn jgħid li da jiġi kemm il-darba li kbirnan. Ngħidlu le Carlos. Iwa jagħmel. We're just more fabulous. Ġinu jagħmel. Jiena minn mindu kont żgħira kont nemmen u għadni nemmen imma din hija mhux xi ħaġa li temmina minnaw, trid temmina bġifieri minn ġewwa għal barra, and that is what the law of attraction is. Inti law of attraction mhux li tajt, irridik il-karozza u tinsa, trid vera temmina, jiena xi ħaġa li vera nemmen minn ġewwa għal barra li qatt ma ħanixxieħ. Ħanajlek, vera nemmina. Ħajkolli neta. Biex nintoġob. Mux għatmu, ħanamra il-namel disclaimer, mux li għatmu ħani xieħ, mux ovvja, it's also a blessing that every li ħatilħaq is-sena. U li ħatilħaq, imma jiena minn ġewwa nħoss li l-enerġija tiegħi. Eżatt, li għandi 20. Muħat ixieħ. Tifla. U naħseb li that energy li tħoss u mbagħad. Hija l-enerġija li tagħti. Minn barra. Dejjem nek ġismek. Li bniedem jala 40 u issa x'aħna, jiena kien hemm ċertu persuna kienet tgħidli, all right, ta' 30. Tħares lejja u issa ħajkollok il-babies u tibqa' ħoxna. I had the babies. U issa wara l-baby il-metabolizmu jibdarak u tibda tikxir. Jiena daw il-statement issa ta' Anke menopause, sorry, għax jiena għaddejt minn inti li għadek. Anke menopause. Issa menopause. Tintela il-ġisem jixtieq. Jien għandi xi ħaġa. Jekk inti ħadd taċċetta daw il-statements. Ġismek ħajemnek. Your brain, you are right every time. Ma nafx hekk huwa. Jien. One, I feel more as in inħossni aħjar issa l-ġurnata. It's you, Tom. Le, fuq l-opinjoni, mux fuq il-nifsi, għan fehmek. Imma I'm sitting down, I've known Melanie for many years. Kevin and I have known each other for a long time. I think we were both prettier when we were younger. Ma nafx. Tajjeb, jiena naħseb. Jiena I find something in age. L-enerġija tiegħek u l-enerġija tiegħi. Is a beauty element as well, because energy is. U jien ma nafx int, imma jiena meta aħna konna żgħar, jiena ma kelli konfidenza zero. Li at night, I don't know if it's with age comes beauty. When you take, kif qed tajt Melanie eżatt fuq għalhekk fuq da suġġett li ngħidlek, meta temmen u tgħin lilek innifsek. Jien nara lilkom pereżempju, kollha kemm aħna, parenti, thank you. Ma livelli. Ġenwinament, tifmu kemm intom sbieħ pereżempju, and I look at it, I go, dude,
Le, fil-sens, Karla, ma x'nagħmel jekk minix attratt. U jek tikol, Carlos. Le, mhux dak is-sens ma sarx imma. Le, ma Vera, vera. Mbagħad inħares lejn xi ħadd ieħor. Younger than me or just the age. U nħares lejn ngħid, issa jien noħroġ miegħu u niggarantilek jiena li n-nies għalejja jħarsu mhux lejn dan ġurnot. My question is this. Għaxin ukoll kieku murem, imma il-biża li tixjieħ. Le, because Is it equated ma kif nidru? Kif tħossok ukoll. Kif tħossok? Ma dat comes with it too. Ismani, kif tidher is equated ma kif tħossu. Mhux ovvja. Jiena Unajdlek di, unajdlek di, nixtieq. u dik ħat għajdilek vera. Jiena għaddejt minn sentejn wara l-melanoma, wara l-affarijiet. Intlaqt mel. Vera. Intlaqt. Ija. Dejjem bil-pijama naħdem fuq maħu kem. Anki l-kulur ta' Dejjem wiċċa. naħdem. U din dejjem tajl intfejtli. Ntfejtli, konna mill-ntfejtli, ntfejtli. Vera. The fire inside. Yes. Meta tintefa. I've been there. I've been there. Intfejtli. Ġara xi ħaġa oħra li reġa' tixpaħ Andreana. Li I said that's it tan. Iqaf. Reġa' ġiet lura. Bdej ġejja bil-mod. Li tajt li u literalment li najt li l-nifsi ħadd ma tħares lejk pupa, ħadd ma tħares lejk u ħadd ma jħares lejk. Yes. U meta toħroġ u meta tħossok u tħossok toħroġ vera faqan, you know? Yes, yes, yes. It's a matter of... Tajt li għax inti titmina ħares lejk, mela. And ma tkunux imsifrin, per eżempju, sorry, u taraw kopja. You see many people, sliding doors, like people. Yes, yes, yes. Tara xi kopja, issa milux kont maġin Kroazja l-mara. U tara kopja, sbieħ. Kellhom fuq 70. Sbieħ, dressed. 70 qed nitkellmu jiena. U tara, jiena nċajt ndur maġin, we always joke about it, għara poxxu bek, sa xommek tajdilna li l-mara. Biex titnejjek. Najtila, tajt nibqaw, ma tajt le, l-mara. Jina lejn nisa najda, mux problem, missiri li għandu 74. Kem għala missirek da xo? Għala xiex, għala semmejt fil-relazzjoni fuq di. Għallu! Ismani, ma missir nisa semmi zoċ minn soħrajn. Yes. Għax intela. 102. If you drag your feet, you're dragging everything else with you. Yes, yes, yes. She does, issa, jgħet għajlek years of work, kellu 70. Sorry, COVID, ma COVID. Once tintelaq. Ma dik Wara COVID, jew wara COVID. Anyone, tintela, then it's done. Karli, tibżat ixi? Yeah, yeah. Health-wise. Kemm għandek Karli? You never ask a lady her age. Of course you Of course you do. You're a child. You're a child. Out of here. The thing is, 25, 26. Come on, health, I see how age affected my mother and her health, and she's like, oh, Madonna, madam, gawdi issa. And I'm like, you know what? I need to take care of myself now, because when I'm your age, I won't have a husband or kids to take care of me. I need to do it myself. You never know so much. You never know. But even if you have a husband and kids to take care of you, you don't want to be in a position. Don't drag your feet. It motivates me a bit more to say, if I need a crate of water, I have to carry it. Exactly. Ndur, qalbi, janċappelli like sweet. You know? So Lovely. anything I can do now to prevent. Tista' tinvestigate versus Moses xi ċempilli. Lellu mil-ġurnata tista' tixrob mill-vin. Mhux għall-ilma biss. Ma naħsibx. Hija vera tista' tixrob. So I Iva, tista tixrob fil-vit. All right, I would say. Thank you. I get it. That's not health and thank you. I agree. Health and For opportunity. warming up muscles. You know. Okay. Alright, long travels. I agree. The harder ones to go. I'm very much like you. Mela, guys, dominant online intimate doubt. Mela, sawa l-muscle relaxing gel, erġa. Exapil. Għana fejn, u-dadi. Għantu taraw l-lop. Liquid. Grazzi, ibni, grazzi. Maw xaħat intimate wipes, su. Jiena. Għandi tnejn. Ħafna għandi bżonu dak l-excel, dak biex taxxar. Le, intimate wipes. Ma tkun kollection sinħasel. I do have a question. What is this? When a man is like this, xġifiri? We feel secure that we're holding. No, this. This is because we don't get it as Like joking, like a it's just a comfort zone. I don't do it, but I know who does, and I. Ek ġid daħas. Guys, vera, ġobni man customize nation. Thank you. Għatma dit li mubi. ċad zaħir, guys. I really enjoyed this. I wish Thank it you, was guys. longer. Thank you.
ħanal u b'diska. ħanal u b'diska tal-kbira Annalise. Yes. Ma che freddo fa, guys. Thank you for being with us. See you in 2 weeks, guys. Tal-li ma ziltu xatrisem. Vera, come on. Għal darbo. Samtlu qalb. Samtlu qalb. Think about it. ċabċi palla-Annalise. Go for it, D'inverno sole stanco e letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più e s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie e le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Sento una farfalla che sui fiori non vola più, non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più e s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie e le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Non ne ami più, che freddo fa. Cos'è la vita se manchi tu? Non m'ami più. Lana, ritrat, malaj, guys. Annalise! Carlos, ritrat, malaj. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord di Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Transforma, Heartbeat, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation,